ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال أحد الصالحين: إذا لم تستيقظ للفجر راجع حياتك وأصلحها بسرعة، فالله سبحانه وتعالى لا يوقظ للفجر إلا أهله وخاصته لثقلها على المنافقين. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawen yettude o hanaɗo yettede ɗum ko Allah du'ano nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko e kala wonɓe laawol ɓeɗo ila yawmil qiyama. Yo Allah waɗu en e maɓɓe. Allahu subhanahu wa ta'ala on o dalika deftere makko wal fajiri, o wondiri peeral fajiri ma julde subaka. Allah non wondirta sina e hunde, sina hunde joginde nafoore hara ko wonde important. Jonnon ko fi honno waɗi so wondirani julde subaka ko sabu nafooreji e ɓure ko woni e julde subaka. Ko ɗon yewteten seeɗa inchallah, mo ɓe yowa hoore muɗum ka balance ɗon ko laabi jelu o heɓata subaka on ka juulirde. aɗo en natande yewtere nden, goto e salafu salih moƴƴu e adiɓe ɓen radiyallahu anhum o wi: wo iza lam tastayqiz lil fajr, si tawi a wawata finugol fi juuloygol subaka, kono waway finugol fi yahugol golle, a waway finugol fi naɓugol fayɓe lekkol, a waway finugol si tawi ko cokko ari, a waway finugol si tawi a nawnuma a nawnira, kono subaka on a weetoray, wo haray dartu gurdam maɗan moƴƴina gundo ma on hakkunde ma an e Allah. ɓe landimo noon ko fi honno wo Allah findinta neɗɗo newnanamo juuloygol subaka sina aade makko kanko Allah hara ko hertinanaɗo mo kadi. ko si Allah no yiɗuma himo ɓannituma si wawa immade fi juuloygol subaka ka juulirde. ɓe landa wo fi honno woli sigaliha alal munafiqin, sabu teddugol sattugol julde subaka e hoore nafigi. neɗɗo kala darɗo tawi waɓutuji ɗin fof ko ɓuri mo sattande juuloygol ko subaka haray yo darto hoore makko. sahabaɓen hari kamɓe ko ɓe sikkitotono goɗɗo ko si tawi hara o juula e waktuji ɗin fof ka juulirde si wona subaka, haray ɓe waɗay kisan dut ka ɓernde maɓɓe est ce que o wona o naafigiijo. sa daari noon ɓure ko woni e juuloygol e subaka kon, ñande ratuɗa julde subaka o hiɗa hani fesugol ɗum ɓuri say tawi ko mawɓe mamayi. en yiya e yewtereji aray ɗi nga bi isnillahi taala. toɓɓere aranero nden ko ijtima'u malaikatu leyli wannahari, malaikaɓe jemma ɓen e ñalorma ɓen ko ɗon ɓe fottata. no wodi malaikaɓe aynayɓe ma si ɓe ari ka subaka ɓe wonday ha ka alansara, alɓe ka alansara ɓe wondon ha ka subaka, ko ɗon ɓe changeodirta. no andirɗen noon cokkoni joni ɓe yano natude ɓe yano yaltude ko non kadi. ɗum ɗo fof ko honɗum Allah waɗiri. Allah hino teddimma an bani adama, himo yiɗuma. si wona ɗum malaika ñamata, yarata, ɗanota, ko resata, yeddata Allah, addata ɗen ko aynata bani adama sifa amma sifa ma. ko honɗum waɗani ɗo fof ko fi Allah ko wi kon: wala qad karramna bani adam, mi woni min teddiningel ɓinguel adam. jon noon oɗo kaɓe sansodirta ɗon, Allah landoto malaikaɓe ɓen ko kanko ɓuri fewdo yahu ɗon. kono tawirnoɗen ɓe si tawi no ɓe tawi a immike ɗa jantade inde Allah maɗa juuloy subaka, ɓe inna wo wajadnahum yusallun wa taraknahum yusallun. fewdo men ari min taw o immike himo julde subaka, fewdo men yahata kadi min accu kadi himo juulude kadi alansara. ɓeeɗa kadi wiya ɗum ko min arata harimo juulde, ɓeeɗa ko min yahata min accu himo juulude. ko ɗum ɗo woni ko windaka an tet kaydiji ma nde ñande ko fuɗɗorɗa ñallal ngal kon. si tawi noon ko al axe on, contraire on, al axe bil axe, contraire on kadi haray ko ɗon. fewdo men ari men taw himo ɗaani
fewno men hotata menen kadi men accu himo ɗani waktu Allah ngo juulaka ko noni julde subaka nden ɓen malaikaɓe ɗon non ko ɓen ɗon seeditanoy tuma yawmal qiyama ko ɗum Allah ini ka deftere makko wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun ɗum wodi dey e dow moɗon aynuɓe on windayɓe kadi ɓen ko tedduɓe kadi ɗum ɗo ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko maaki kon fi hakkunde meɗen ka julde subaka fi no malaika ɓen ardata non ɗiɗi ɓeyni wo salatul fajri fi jama'atin ta'dilu qiyamu laylatin kamila sa heɓi julde jama subaka ka juulirde hino fotawa baraji nafuɗo jemma on timmitis joganne maga subaka ka geeƴe salmina goɗɗo nafa ɗon ha subaka salminoye heɓa an julde jama nden ka juulirde subaka ini wara baraji maɗin ko no woni ko fotata nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki man salla al fajra fi jama'atin faka annama qama al-layla kullu kala juuluɗo subaka julde jama ka juulirde no fota wastayi o laafi jemma on fuu si tawi noon ko geeƴe heɓuɗa baraji ma hino fota wastayi ko feccere jemma nafuɗa joni noon sa heeɓi geeƴe ɗen julde jama a heeɓi subaka on julde jama Allah newnanima ɗon kadi a wawi immade ado subaka on seeɗa surtout enen fewnoɗo joni subaka ko 7 heures hay sa immota ko juulugo subaka mais fay ɓen kam be ko ɓe yaaka lekkol ɓayni noon ko obligatoire nawnuɗa ronkuɗa golloyɗa a golloya ko be immoɗa par ce que yiɗani si fay ɓen kay yahari ka lekkol ɗum probléme haray naati ton hande kadi joni noon si ɗum ɗon kadi a waɗirino noon ko hakkille ma simi juulari subaka tum mi heɓay probléme wallahi a wetortano musidɗo meɗen goto wonɗo e gollude ɗo ka laamu ngun ɗo ñande men janguno o hadis o ugginino ha noon tigi tigi on o ɓanti o ini wallahi oustaz mi golli duuɓi jeɗɗi ɗo ko ñande wotere mi weetori yahugol golle ñande wotere e nder duuɓi jeɗɗi o weetori yahugol golle kono ɗum ɗon fopp ñande tawata o golloytawo o immotako on leerɗon o juuli yotuma nde o gonti ko innugol hande yomi profitu mi weetora seeɗa ɓay miɗo dawde 5 jours sur 7 ton hande yomi weetor ko Allah koye yo weetore kono fima on e aduna on ɗum no weetortake ɓay laamu ngun ɗa kan sa ɗumannike ɗum hiɗa andi ko honto haray wonnon e rewrude haray koye watta hakkille ɗum ɗo moƴƴa ka goɗɗo heɓata baraji ɗum hana wedditede e muɗum Sayyidina Umar radiyallahu anhu kanko hari si tawi goɗɗo woopino subaka o moɓayno jama on ɓe yaaɓe hiwroyomo bano goɗɗo innen nanten ɗo joni o heeɓi fatunde mbayi hiwroye ɗemmo ko noon o yahayno o hiwroya oɗo kadi musidɓe julɓe tedduɓe julde subaka ka juulirde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maki man tawadda summa ata al masjida fa salla rak'atayn qabla al fajri summa jalasa hatta yusalli al fajra kutiba salatuhu yawma izin fi salati al abrar wa kutiba fi wafdi arrahman rawahu tabrani si goɗɗo salligiki ka muɗum ha moƴƴi o immo wara ka juulirde o juula raka'aje ɗen ɗiɗi ɗe darɗe ɗiɗi ɗe ruƴƴeten ado en julde subaka si sallijo on feññini ko jangete e majje ka darde aranere ko fatiha on e qul ya ayyuhal kafirun ɗiɗaɓere nden fatiha on e qul huwallahu ahad ko raɓɓinɗinteɗe ka na juutingol ha on ɗigi salmina habbo wo baraji ɗen ɗon ɗiɗi na dey subaka on noon taw nelaɗo sallah sallam maki baraji ɗen ɗon ɗiɗi ka peese ma yawmal qiyama hino teddino e bandake ma on ɓuri sa okkama aduna on fop e kala ko woni e aduna on raka'ata alfajiri khairum min ad-dunya wa ma fiha joni noon si tawi ɗen juuleteɗo ɗon ɗiɗi ko sunnaje ɗen baraji majje on hino ɓuri aduna on fop e kala ko woni e aduna on mo juuli noon subaka on haray ko honno heɓata misiren ɗon nelaɗo sa sallam ɓe maki si goɗɗo hino e voyage haray sunna fou haray himo yaafa seede mum siɗa e voyage hay julde farilla nden a ɗuytay ka woni nayi toon fof fana e alansara e geeƴe ko ɗiɗi ɗiɗi juulata amma ɗen darɗe ɗon ɗiɗi nelaɗo accari ɗe hay e voyage e ko wiyete kon witri on kadi ɗe wona acceteɗe e salatu duha e julde walluha fi kala ɗum yeggitanoma ko mawɓe men juulayno ɗum yo Allah yaafoɓe enen e yeggitino ko wiyeteno julde walluha no woodi karamakoɓe go wiwɓe sa juuli julde walluha darɗe ɗiɗi pet baraji ma hino fota wa ittuɗo sadakaji 350 juuluɗo julde walluha wo baraji makko hino fota wa ittuɗo sadakaji 350 joni noon ayoɓe ɗon na subaka on juulete e leer
ɓe immoyo kadi ka leere wallu ha ɓe watta ɗum noon kadi ko immodagol tu immoda e téléphone ko harano tambi ɗo Facebook wallahi o toon jiye moƴƴa noon ƴetti tanji ɗi mbuy no won noon nafooreji buy kadi ko heɓoto nder ton si tawino noon ɗa naɓirama ɗa seeɗa ɗa naɓirama saɗa wallahi nafay no moƴƴa kono concentré gol tun e ɗum ɗo yeggita ɗum ɗa haray ɗum ɗon ko ella iɗa ndaara to yiya piiji wonduɗe e nafoore moƴƴa moƴƴa kono nawi ƴettu tamma on fof e hoore ɗum ɗon kadi si wona hara janggay to woni joni noon mo juuli subaka wo haray a windama e ɓen yimɓe a tawama e julde ɗiggamɓe allah al abrar ɗiggamɓe allah ɓen ɓe allah yiɗi ɓen nden ñande haray an kadi ko to woni ko tawaɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man salla salatul fajre fi jama'a fa huwa fi jiwari llahi ta'ala wa amanihi haray a woni e gaynako allah ñallal ngal fof ne ñandare ko allah subhanahu wa taala woni ko aynuma hay e hunde e bone e sattede ko wawma heɓude ala haray sécurité ma on nden ñande total fof ko allah subhanahu wa taala woni ko ƴetti saabu ko ƴetti juuluɗa kon julde subaka ka joolirde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man salla salata subhi fa huwa fi zimmati llahi taala akhrajahu muslim hara woni e gaynako allah andi gaynako joni hara ko aynina ko nayi hay hunde memuɗum himo puttini ɗon hande kadi fi wata ko aynina ko hara yo yeebo annon sa juuli noon julde subaka ka juulirde julde jama hara neññande ko allah subhanahu wa taala kanko aynuno mago e neññande hara o ɓurtima aynugol saabu ko heɓuɗa kon hande kadi julde jama nden ka juulirde ko wiyete julde subaka mi nelaɗo sallamaki woko sababun linnuri sati lil abdi yawmal qiyama ɗum wona e saabu ko okkoyma annora timmuɗo yawmal qiyama ko juulata subaka kon nelaɗo sallah sallam e maki honno ɓeni wo bashiril masha'ina fi zulami ila al masajid bin nuri tami yawmal qiyama akhrajahu abu daoud wo weltinir dey humpitir ɓen seppayɓe e niɓe yahaga juulirde enen immen fewon ɗo seppayɓe e jangol e ɓuuɓol tawata neige no yani deburi o ɗon no morto wonde ha hewtoyaga juulede koyna ko ton ɗo woni komi juuloyta o andu ɓeɗo hino wodani ɓe annora timmuɗo yawmal qiyama yawmal qiyama no mo ɓen ha ton jiɗe ko wiyete annora o andi so ɓeyni bin nuri tam fewno nela sallam on sahari ko niɓe ma so mijiti ka mbeɗen fulawaji joni hara no niɓɓiti hara wonde mawɓe ɓe sento ka juulide hara hay torso humɓe jogaki loope waɗirari fiyoɓe ronku yahude ndiyan saƴirade fiyoɓe ronku senade ton niɓɓitirade fiyoɓe ronku senade ton wonon on wakkiliɗo waɗɗo ɗum ɗon wo wewlinirmo hino wodaninimo annora timmuɗo yawmal qiyama si tawi ga o wakkiliki o seppi e niɓe ɗen e jangol ngol e ɓuɓol ngol yawmal qiyama de ko annora woni ko wodana yo allah hokke en fu meɗen annora ko lumbino en aljanna musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo almalaku yahdu bi rayatihi ma awwalu man yahdu ila al masjid allah no itti malaykaɓe ɗiɗo mo be maɓɓe no jogui drapeau adotoɗo yaltude on inna miɗo fokkitiga juulirde sottoyeyɗo juulirde nden on ko malaykajo on no jogui drapeau on kanko ɗuwoye ma ha hewtoyon ton o wonda e ma kadi ha gayno julde o ɗowtoma kadi ha hewtoyaka maɗa kadi contraire on kadi woɓɓe kadi dawi o yawgol yeeyoygol koɓe hiiri wo koɓe hiiri ɓe wetorta tigui tigui on fi hewtoygol ka marché ɗon kay malaykajo no woodi ɗo ɗowtayɗo ma ɓeɗo ɗiɗo ko hombo ɓuuri e moƴƴude ko o ɗowtayɗo ma ka juulirde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam goɗɗo arno landiɓe ɓeyni ene nokkiyel ɗin fof ko honto ɓuuri e moƴƴude nelaɗo ɓe maki mi anda ha mi landoyo jibril ɓe landi sayyidina jibril inni min kadi mi anda ha mi landoyo allah sayyidina jibril landi allah ɓeyni wo khayru biqa'il ardi ko almasajid tumbe ɗen fof nokkiyel ɗin fof ko ɓuuri e moƴƴude woko ka juulirdaji allah ko toon ɓuuri e moƴƴude ɓeyni kadi ko hombo kay ɓuuri moƴƴude e yimɓe ɓen woko awwaluhum dukhulan wa akhiruhum khuruja ko adotoɗo natude on ka juulirde e sakkitotoɗo yaltude on kadi ka juulirde enen ɗo ɗo wallahi hakke ko hulɓini ayeɗo goɗɗo himo retarta ha o anda ɗo gaynama noddinede ko 10 minutes fewndo imam on habbiri waɗa pew o naata assalamu aleykum nde mo salmina hara o gayni darade to ɗum no haray no hulɓini moƴƴa moƴƴa noon a perdi ɗon moƴƴere nde a wata récupérude aduna taw fi hon num si goɗɗo salligi ka mum ha moƴƴi o wari ka juulirde o naati o roƴƴi fodde hiɗa ka nder juulirde haray malaykaɓe ko woni wiwde allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu allahumma tubu alayhi allah men torike ma yaafo o allah men torike ma yurme o allah men torike ma jaɓan o ɗum noon an a perdi ɗum noon few fodde hiɗa ka nder juulirde kadi hiɗa windanede baraji was tawi a juulay woni
ɗum ɗon kadi a perdi ɗum non few kadi darɗe naafeteɗe ɗen kadi ado waktu on ɗum ɗon kadi a perdi ɗum non waktu darɗe naafeteɗe ɗen kadi sa salmini waktu on ɗum ɗon kadi a perdi ɗum hay askarji ɗin duwawji watteɗi ado julde ma ɓawo julde fop ɗum ɗon hande kadi anga memo yiyas joni noon ko hombo e meɗe wawi juulugol waktu ha o salmina hara hakkille makko yaare probléme facture joni noon no hakkille maɗen iwiri e julde nde wo ko noon baraji ɗin kadi ɗoyitori nela sala no maki woodi woɓɓe juulayɓe ha ɓe salmina hara hay hunde ko ɓe mari e julde nden ala hara hay hunde ala kaɓe dari ɗo ko probléme ji adna yankoji tun ha ɓe salmina ɓe andata ko honno hay ɓe jangi ɓe tayyike ma ɓe tayyaki jon noon ɓeɗo noon si ala nafude sa ala noon nafude goɗɗum baraji ɗum ko ƴettoyo timmintinore e julde ma nde yawmal qiyama konno gerdoyta nelaɗo sa sallam ɓe maki awwalu ma yuhasabu bihi l abdu yawmal qiyamati ko assala ko jiyangel adete hasiboyede fof yawmal qiyamati ko julde nden fa in salahat salaha sayiru amali si julde nden moƴƴiroyima allah no wawma yafade ko lutti kon wa in fasadat fasada sayiru amali si ɗum noon kadi worguitike boni hande kadi aɗa ko lutti kon fof perdi joni noon a wawata julde waktu on ha o timma a mijitaki fi probléme ji aduna a ala nafude to goɗɗum kadi baraji ɗum ko ƴette ko timminiroye hande kadi waktu ma on kono gerdoyta yawmal qiyama si julde ma nen timmari nde julde ko yiyeten ala ko mawni e dewe ɗen fop ɓuri ko wiyete julde se jetti farillaji jogandema alif ha ya kala ko allah farli e meɗe kala ko naɓata aljanna woɗɗintina yiite jahannama allah jonnu jibril ɗum ari farlaka hoore leydi ɗo siwona julde nden julde nden ko muhammadou sallllahu alayhi wa sallam woni ko nelana yehi ha tawoye rabbul izza yehi ha hande kay fa kana qaba qawsayni aw adna hakkunde maɓɓe ha wayi hakkunde leggal ngal e ɓoggol ngol ka laaña allah subahana taala fandimo nde julde ko tawata hande jama o ngay ni yeɓugol a yiyay goɗɗo no juulira hande kadi pour se débarrassé tum fiitu yo wono juuli hande kadi yo seedu e muɗum julde nden hinano julde nden hinano woodi goto e sahabajo ɓeyni o boddi soppunomo woɓɓe inni o tufa no ardi noon riwayaji ɗin almuhim hewti noon hande kadi ka fi ittugol ɗum noon tawi hande kadi be koyngal ngal taƴe woɓɓe inni yoɓe jonnumo goɗɗum fi yo ɗano o inni na hayso waɗari ɗum noon acci ha mi daro yeeso allah subahana wa taala mi habbira mi naɓa fati on ha mi gayna faf alu bi ma chiitum haray on say waɗe lan kala ko fallon hay hunde mi andata sina yeeso allah ɓe gerdi noon kaw darino ɗon o fuɗɗi juulugol ɗon koyngal ngal ngal taƴa haɓɓa waɗa lekki fop o memminaki ka woni julde ɗon radiyallahu anhum ko ɓeɗo woni sahabaɓe ko ɓe woni salafu salih yo allah moɓidino yen enen e maɓɓe yawmal qiyama si ɗum noon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe wo laɗo maki wo law yalamul ibad wo hara jiyaɓe ɓen hino anduno ma fi salatil fajri wal isha moƴƴere e ɓural ko woni e julde subaka e julde geeƴe wo la atawhuma walaw habwan wo wallahi on arayno juulon subaka e julde geeƴe wo hay say ko wonɓe rugude ka leydi hara on mara koyɓe on wakkiloto no aron ko noon inna on juulatano sinaka juulirde siɗon anduno moƴƴere ko woni e muɗum ayyey ɗo goɗɗo wonɗo e gollude neesi hino yana ko yani wo ko yani kono pellet mo andi so yehi golle pellet o yoɓete wallahi o deburi o ha wawa hewtoygol ko ɓayi mo andi moƴƴere ko woni e muɗum ko ɗo kay siɗa anduno moƴƴere wonande a juuli geeƴe ka juulirde jama a juuli subaka julde jama ka juulirde wo hay hunde ala ko wownoma sakkade sina ko toon juuloyta seydna oumar radiyallahu anhu ñande ɓe tufunomo tawi himo julnude subaka ɓayyey ha o perdi conscience makko nde o hettuno hakkille makko ɗen koyno a sallan nas est ce que yimɓe ɓe juuli taw tawi ko kanko ɗum ɗon mapinimo na ko tufa kon tawata tete on foppo yaltiti hino waali ka leydi ko adi landade est ce que yimɓe ɓen juuli ɓeyni hi o ini min kadi wallela mi salligo mi juula ɓe wallimo o salligi o juuli woɓɓe inni o taami o juuli ɓay o gayni ɗum ɗo foppo on sayno landi o ini man gatalani ene ko hombo woni ko wari lan par ce que o wandi ɗo hande kadi o yiltota ko baye few conseil noon o landi na wonki makko ki mapinimo ko fi julde nden par ce que si julde ma nde réguli adna ma on moƴƴay lakara ma on kadi moƴƴay kadi si julde nde woopi bani adama o yiyata jam hayra fi dunia wal akhira yo allah on dande ɗum noon juuloygol julde subaka kadi nelaɗo sa sallam ɓe maki salatul fajr wo sababun li maghfirati ma baynaha wa ma bayna salatil isha no wona sabu ko yaafima bakkatu hoy koye faggitiɗa koye fof hakkude waɓatuji ɗin kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki man tawadda kama umir kala on salligiɗo no haniri noon wa salla kama umir o juuliri kadi no hana juulirede noon hufira lahu ma taqaddama min amali yafantemo kala konko ardini immorde bakkatu
hara koye watta hakkille no moƴƴa hebbingol salligi on fi kala hino ɓuuɓi kono alhamdulillah Allah no nemini hara ndiya wulɗan no woodi yon tigi hebbin salligogol ngol wo ko dumoto wondugol e salligi wo ko aden julɗo renugol salligi la yuhafizu ala alwudu illa mu'minun renota ko e salligi renagol ngol ɗo noon komi faandi ɗo naynugo salligota bi mana nde salligi ma on boni o a wakkiloto salligoɗa kadi wo kala jogiiɗo sifa on ɗon yo andu ko aaden gomninɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo juulugol subaka e geeƴe no wawi wonde sabu ko okkuma aljanna ɓe maaki on no man sallal bardayni dakhala aljanna kala juuluɗo ɓuuɓuɗe ɗen ɗiɗi par ce que ko ɗon ɓuuri e mettude juulde subaka on joni fof hino waali no metti yaltugol ngol geeƴe ɗen kadi a hewtiti a fuɗɗike fowtagol ngol a ronki a dawa e bimbi accitagol ɗum ɗo yaha ko ɗiɗo ɓuuri sattugol ngol jonno wo ko ɗiɗo ɗi kay ɓuuri sattude e hoore naafigi ɓe juulugol ngol fof yo Allah dande en tawede e ɗin sifaji ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo almuhafazatu alayhima sababun li ru'yati llahi azza wa jalla yawma alqiyama neɗɗo duumotoɗo e juulugol subaka juula geeƴe ɗum no wawi wonde sabu ko holloymo Allah yawmal qiyama enen ɗo fof alamo falaka yoygo Allah subhanahu wa ta'ala joni noon ɓe inima ko kun ɗo waɗata kon waɗi dumoɗa e kun ɗon o moñi goɗɗo inno nde yontere ɗo fof ma ndu lewru ɗo fof ko nde wotere mi woopi subaka hara ɗum kay ko yartawa a leetu seeɗa ɗon andi qissa mawɗo mo wolten ɗo sono be fi muɗum mawɗo o heɓno duuɓi 60 subaka on fof ka juulirde nawnare mayde nden noon nangimo tawi nde ñande o wawata ɓiɓɓe makko ɓe ngini baba joni juuluɗo hande ɓay Allah no seedi a wawata o ini wosi ɗo yiɗilan ko fota tawa e gabbun sara rondelan naɓollan ka juulirde mi juuliroya to mawɗo on ɓiɓɓe makko ɓe jettimo o yongiti e hoore balaji maɓɓe ɗen ni no andirɗen noon goɗɗo ƴettete so wawata yehugol ngol ɓe hewti mawɗo on joɗɗina juuli kaw sujji sujuudu ɗiɗaɓon noon ko ɗon Allah ƴettiti wonkikin ko ɗon Allah ƴettiti neɗɗo ko wuruɗa e hoore muɗum kon ko neɓuɗa e hoore muɗum kon ko ɓuuri hewde kon Allah koye ɗum woni ko ƴettita e ma kadi yo Allah ƴettude en hoore ko moƴƴi kon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kadi wo lan yali jannar lan ka haala arabe ko ɗum enta harfu tawkid ko tentinɗo wo natoyta yiite fes man salla qabla tulu'i shamsi kala on duumiɗo e juulugol ko adi nangue ngen fuɗude ko subaka on woni ko sappa ɗon andi juulugol aɗo nangue ngen fuɗugol ngol ɗum ko subaka Allah on si tawi hara ko nangue ngen findimma ma jangol ngol findimma ma programme ji ma ɗin findimma mi leetino de mi yahay ɗum noon ka haare ko golle cheytane noon hande kadi amma noon subaka Allah on ko adi nangue ngen fuɗude ko ɗon woni ko juulata joni noon wo kala juuluɗo ɗon lan yali jannara abada wo on ɗon o natoyta yiite ngen fof yo Allah dande yiite jahannam nelaɗo sallallah alih wa sallam e maaki wo afdalu salawati inda allahi taala waɓutuji ɗin kadi joyi en andi golle ɗen fof ko julde nden ɓuuri e moƴƴude e nder kanji ɗin kadi joyi ɗon ko hombo ɓuuri e moƴƴude nelaɗo sallallah alih wa sallam maaki afdalu salawatu inda allah salatul fajri yawma aljumuati fi jamaa ko julde subaka ñalande juma julde jama ka juulirde waɗa o subaka juulaɗo ɗo ni hande e nder waktuji ɗi joyi ko oɗo kadi ɓuuri moƴƴude ñalande juma heɓa subaka on julde jama ka juulirde haray wo a juuli waktu ɓurɗo moƴƴude on mo Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri yiɗugol on ko ɓeno yo hasbu hoore mum dara jumaje ɗe fof si tawi ɗum hara hino heɓade nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki o hadis mo yotnoɗen ɗon darɗe ɗiɗi ɗe juulte nden ado subaka si goɗɗo ari joni naatiga juulirde tawi imam on fuɗɗike juulde subaka on o juulare ɗeɗa yo juulide e imam on subaka on ha ɓe gayna si ɓe salmini o immo o adda darɗe makko ɗen ɗiɗi o yoɓita ɗe amma noon si tawi ko aɗen juulowo walluha hara yo accuɗe ha ka walluha o yoɓitaɗe ɗon o watta ɗon walluha on si tawi noon hara joni ko juula doga on ko fewnani en Europe on ga hande kadi no salminiri subaka on hara yo immo ɗon o adda darɗe ɗen hande kadi tori Allah yo Allah o yaafo e moƴƴinan en ka meɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man salla alghadata fi jama'atin summa qada yazkuru llaha ta'ala hatta tatlu ash-shamsa summa salla rak'atayn kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah wa qala alayhi salatu wassalam tamma bi ma'ana nani gonno yewde ko juulugol julde subaka jonno wo mo Allah arsiki juuli julde subaka kadi hara programme ji maɗi en ɗuuɗa jottoɗa ɗon ka juuluɗa ɗon jantoɗa ɗon inde Allah imma ko waɗugol zicre ma ko jangugol qur'an ma ko rewtagol defte diina ha nangue ngenge fuɗa hara hiɗa jooɗi ga place ma ka juulirde alhamdulillah ɗen jeyani hoore meɗen nangue ngen fuɗa immoɗa juula darɗe ɗiɗi ko wiya kon walluha
wo baraji ma hino fota wa baraji aaden hajjuɗo waɗi umra hara ko hajju timmuɗo e umra timmuɗo ɓe filliti laabi ka ɓeydi hara ko timmuɗo nde laabiji tati nde gandi no yahugol ɗo makka e honɗum moƴƴereji ko waɗoyte ton waɓtu goto ka suudu kaaba no fota waɓtuji guluje 100 waɓtu goto ka juulirde nelaɗo sa sallam no fota waɓtuji wulure joni noon sa juuli ɗo waɓtu goto a juulay ɗon a wangoto ndaarugol suudu kaaba nu juulugol fureji ɗin ɗon kadi janngugol qur'an ton juuroyagol nelaɗo sa sallam yawgol mina musdalifa arafa jamara ɗum ɗo fof ko moƴƴereji woni ko wodanma wo joni noon sa waɗi nde hunde ɗo baraji ma no wodanma sifa ko on ɗon heeɓi ko non ko nafoore mollande ni kono neɗɗo mo heɓata julde subaka o har gasi taw oɗo wawa joɗade ɗon kadi ha nangue fuɗa haray ko mustahil mino tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsika kala julɗo wawgol heɓugol julde subaka ka julirde aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم أن يقول كل نفس نفسي نفسي haray en weltanike Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo en o waɗi en julɓe o waɗi en bani adam o waɗari en kulle o waɗari en leɗɗe bani adam no hani weltade moƴƴa wallahi summa wallahi si Allah taginoma ha moƴƴi o waɗima gertogal hay hunde ala ko wawɗa wadde sina ko ɗo wontata sigo leggal ko waɗa leɗɗe ɗen kan na ɗum woni ko ɗe suɓino waɗaɗo ɗo joni boddi ko waɗa boddi ɗum kay na ɗum ɗon suɓino Allah ko ɗum ɗon waɗi ɗon waɗanoɓa e ɗiya moftaji feƴƴunoɗi ɗon kay ko ɗon Allah waɗi an noon o waɗuma julɗo o waɗuma bani adam o waɗuma e mofte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finɗa tawɗa kada jibina e nder l'islam hiɗa julde ñande ɓeɗe hani wigol alhamdulillah Allah mi yettima mi weltanike ma yo Allah tabintinan ƴettitalan kadi hara koye hoore ɗum ɗon kadi par ce que ko ɗum woni probléme o ko ya toro Allah fewdo ɗo ni alhamdulillah no juulede no jangede no hoorede no hajjede no zakkede alhamdulillah ko ya toro Allah noon kande wonki kin no yalta ka ɓandu wo hara koye hoore ɗum ɗo woni ko yalti mi toriki Allah yo Allah hokku en battane moƴƴo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala no wonirɗen ɗo ni yo nadiro en ni aljanna ko alda hasbore mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men fatiɓe fof ko adi e ko sakkiti yo Allah yaforɓe saabu yurmede kala ko ɓe faggiti e ko moƴƴi yo Allah yoɓiroɓe jannatul firdawsil ala kala ko ɓe woopi yo Allah hon yaforɓe saabu yurmede makko enen kadi wonɓe ɗo ɓen fof ñande wonkiji ɗin fof neɗo yalteke meɗen yo yaltu hara koye hoore iman timmuɗo toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɓeygureji men ɗi yo Allah waɗu barki e majji yo Allah dandu en ala e wawata e jogede marɓe ɓe yo Allah hon ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓen fof kadi yo Allah hon okkorɓe maporɓe kaydiji ɓe yo Allah okkorɓe waɗade gondude nafa e barki jogui ɓen kadi yo Allah waɗɗi rewirɗi Allah toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wurno en fodde gurdam no moƴƴani yo Allah ƴettitu en ñande tawata ko ola kar woni ko moƴƴani yo Allah longi en kalimatu la ilaha illallah nde hiɗen maaya kala ka julɗo woni e hoore aduna o hara himo ɓili yo Allah hon ɓiltumo kala ka julɗo woni hara himo nawni mamo nawnira yo Allah o sellinanmo kala ka julɗo woni hara himo wondi e ande yo Allah ittanmo ande makko ne yo Allah moƴƴinan en ɗo moƴƴinan en ka meɗen leydi lagine ni yo Allah waɗi leydi ɓurdi moƴƴude e leyɗele ɗen yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yo Allah waɗu en enen kadi laamateri fewndi nunɗudi hulode Allah rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira wa akhiru da'wana